যে এডিসি হাপাং জব tlangmani 120 টা যে এলডিসি নি tabuk je edisi ni chakri tlangmani abon tui nangbo saya tongmali te kasyangka position ani tabuk sakri khogi tlangmani bongni file case klaisya kupto au norok jotno saimana wasipuru 120 jona sakri tlangjangmani sini tidi edisi ni tei কোনো অরো ইন্টারভিউ করে কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে কোনো মুংসাপানো করে হাইনো যে বরক जों खोनाका नेटा पेटारंनि जाति गुस्तिरं रिरिउ हनै खगै अमनो तिनो तैसा खुरसालाय कक साइ तंलायो ताबुक तैसा ससियेल मिडिया रगो जों नुगनानि मानै तं फिया जों नुगै मांखा जे फुरो 120 जना साख्रि तलांजांमानि परे बोबागरा लाइभ फाइ सालांमानि तैसा अमनो बेन खाइजांनाय तैसा अमनो नारगिरि जांनाय जे माहाके तलांमानि बेलेकिन जाया नै अरवा जों साफायमानि नुखा फिया ताक बायनाय दि बुसुं मासंगै टंका बुसुं मानंगै टंका ताबु फन्ट अमनो थिखाया बा अमनो तै कुनु मुंसा जे नेता पेटरनि खुक्ति ककगमानि खोनालियासुं अमनि बागै न लुकुरक नासिंगै मालिया बा नाय मानलिया हानो हाइतेसे ससियेल मिडिया व फायै कक्ति छालायनानै नांखा तांगै ताक फन्ट मनो थिखाया अंना नां हनै अरवा नुगमाना जों गोबांमा बरंमा नुगु ससियेल मिडिया फाय माहागे कक सामानि बरक सिमिया फिया गोबांमा जागानो जों नुगु पुस खाइजाक बाक्साबा माके भिडिअ सलामै दाजाक बरक सिमिया तै अन्य बरकबो तंगु हंकाय मनो नुगमानि परे हंकायनो जों जतनि सिनुवसिनि सारहनजित एमएलए 24 रामचंद्र गाटनि बो तैसा रिप्लाय रिखा जतननो बिन फेसबुक फाय मानेके ताव जे मा ससियेल मिडिया ओं तमानो नुगै अ जबनि कक रंनो अंखरि तमा नुगै बो रिप्लाय मारिखा बिन ससियेल मिडिया फेसबुक फाय तामहनि रिप्लाय रिखा अमो जों जतनो नालियानो लाजरा भिडिअ नाय तंदि आव नरंनो लामसगनि सासलां कक चेनेल फादै जोंनि साइमालियानो जफुरु जबनि तै ससियेल मिडिया व गोबांमा बरक माहायके फाय कक सामानि परे हंकायनो बो रिप्लाय रिखा माने रिप्लाय रेनानि नांखा तामहनि रिप्लाय रिखा जों किसा परिनालियानो फादै अरो बसखैक्या TDA दिसि सेबुक tlangmano tei bubagara Facebook tei agina kok saka norok nukhana je afru 120 jona sakri tlangmani pore bubagara Facebook live phai amno jotono bondo khaijangnai ba amno jotono ben khaijangnai amo raija sahiti tlangmano taisa thik khaina hajangnai hinai samani norok jotono khana kana amani pore tam sikya agino kok saka aw khana ka sing jotono bubagara bini live phai kok samani sak naijak gei hastewo phaike omno rugei kok sanai bini taw buagarni shorirok saya hanai oro ongkhana mage sijak manike sak naijak hastewo phaike mane sin buagara sak naijak haste phaini pore mokok rongno sajangnai taksuk phono to phaya ko phaimani pore morongno rugei joton kok sajangnai ni borong रिप्लाय रिखा जतननो जे माहा किताबो ससियेल मिडिया फाय 120 जनानो तै बखरक नष्ट बा बयदा बखरक खराब तने रंनो माके रिप्लाय रिखाबो अमो सिमी बुया बो नाइदि बिनि जे फेसबुक पेज रगो ताबो फोटो हो जे नि भिडिअ हो जे जेसपन पोस्ट खाक्यां जों जतनो नुगनानि मानो जतो बरंनो ताबुक जे 120 जनानि स्केम जब tlangmano तै कमेन्ट खालायजाक बाक्सा कमेन्ट चित्रा खालायजाक बेलेकिनो बो jolijak बा तुंजाखा अमनि तिबो हाइनो हाइ फेसबुक फाय रिप्लाय रिखा न कमेन्ट खाने सकांग वानसुक बाबि कमेन्ट खादि रखनै आइ इराय हिनै jolijak आकै रिप्लाय रिखा मरक जों जतो नालियानो अरो नायनायदि बजे कमेन्ट चित्रा खाने रंनो रिप्लाय रिमानि मो जेसा कमेन्ट रनानि सिकां वानसुगै रिदि रुबायै ता वानसुगदि कमेन्ट बायनो खरकसा बरकनि गुबै सिनिमुं सिनि जागु नै मानेखाय जेबन कमेन्ट चित्रा खायनै रक ताबुक जेसपन नरबन पुसा हाबैनायदि गोबांमा ससियेल मिडिया ओ प्लेखै बरंनो कमेन्ट खालायजाक हामिया अमनो तैनो बो jolijak आखै माहायके तेक आइसा पुसखै रिखा कमेन्ट खायनि सिगां वानसुगदि माने वानसुगै नायदि रुबायै ता वानसुगदि माने जेकुन प्रब्लेम थामनि यागलो ता वानसुगदि नै खायबानि कक कमेन्ट बायनो खरकसा बरंनि गुबै सिनिमुं सिनि जागु माने सिनि जागै थांमानो नों जेकुनु मुंसां गै थांमानो हनै कायसा कग्रिखाबो अरव कायसा कक अरो साबनि रं नर कमेन्ट कायसा नान्ता पगदि जे ताव जब मा केरनाय रं दा रं नाखै ससियेल मिडिया मा गे फाय खरंति सानाय रक माने पब्लिक रक बंनि दा रं नाखै ताबुक जेमन नेता पेटा बंनि दा रं अरो फाय मा के तैसा borok रिप्लाय रिमानि बागै इंगै तंगो ताक बाय 4-5 मान साइंगै तंगो जे जब तलां माराव खायबन अमने कुनु रिप्लाय रिजागिया सामनि रं अमनरनो साइमन चिनाय कमेन्टनो
already no kholokjak tolawa aro comment kai sanan tapogri tei norok subscribe like khai jang please khaithani mahi update ketal nainani bagui